Talo falava o talafou mai lisi ufonga le lau moe Wellington e mole nei tae ao aso limo mati lua felua lima. Ua whaalawi loe le minista lango a onga David Sāmoa o le aia tau mawhai ia o atu le kuata lua ua whaalelea tau mawha mōta maitia onga peitai na ia sau noa e le whaamawai mai le tau aveino matawhai o I wha minista lango pe a le tau nuu whaamoemoenga mo le kuata lua. Ua whaitio ina e le tua ngai le sau noanga ale palemia Christopher Luxon e whaatatawi mātua o loo whaasea ai tau mawha. Ina ia nga I e whaini sanuisi maa mait mawa aise apu e tui tutono ato atamaiti pe a le fia tau mafa mawafua mai le polkalame o tau mafa a whana wa onga. Sa langolango ina malo siesi mua le sau noanga le panemia. Mafa apea mai e le itao fia le avatu lava matua o tau mafa po o lunch a whanau. O lo iai lava le avanoa whai ai lava le matua le lunch alo na alo. E le ile vatu nei o na maua e se tasi o a onga ni pepa I ila ua liusua vaia I totono tau mafa. O le aso luas fuluvalu a perila le amatanga o le kuata lua o lo whaamoemoe I o atuai ua whaalelea tau mafa pei ona sau noa David Sāmoa. Ua whaalia le whaipule le Green te anau tuiono e le talawhea ngai le moomia ina e atu moto le Pasifika o ni visa e whaimalanga mai ai I totono New Zealand. Na whaalea o ngā ina le sui palemia wawasa mana ia Winston Peters le talosanga le palemia o fiti I a te semo le luafe lua tolu. Ina ia ilo ina le mata upu ina ia mawhaio na whaimalanga mai ai tangata I New Zealand e au noa ma se visa e moomia. Ua wala autu iono ia mawhai ona whewa ai saoloto mai tangata mai atu moto le Pasifika I New Zealand e au noa mani visa e tautalo sangaina. Whaalia e tu iono I lungo le Pacific Waves e tatau ia New Zealand na whaamalo sia tili so otanga ma moto le Pasifika. E ui ina le au ia I le manato o Peters e tali tonu tu iono e le talawhea ngai mo New Zealand na tu ina atu le saoloto ngai atu nu umamau e malanga mai ai I New Zealand e le mo mia ni visa ai le whaia mo le Pasifika. Ua whaato ese le supermarket ia le Pack and Save I whanganui I se tasi o tangata whaatau na o lato suesueina ma whaatonuina e mo mia na whaamaumaunga patino e whaatatau e whaataua inga o na uasilia ma le awheta la le taua whaai o lana whaataunga. Na whaai loa e Taisha Williams o le whaai unga le waiaso na o atuai le Pack and Save e whaila lato whaatau ma lana whanau ma e silia ma le awheta la le taua whaai. Sa whaasai le au whaingaluenga o no e se mai ma le supermarketi se iwanga na ua whaali ni whaamaumaunga patino. Whaalia ili potele le teo New Zealand sa whaonga e Williams lana pepa tala tupe po o le card e tutongi ai lana whaatau. Whaailoa e Williams e tusama le tolus fulu minute o tala noa matangata whaingaluenga e toa lima e awhi ai supervisor e toa tolu na ilo matoe sila I pepo polisi o le supermarketi. E le iai se isi o I lato na mawhaiona ta awatu ia te ia le mafua anga tonu o le fisilingia o na whaamaumaunga patino. Sa tutu le whanaua Williams malele fia e pei ua suesue nalo lato tina I le ngaoi. Na o atu le tangata whaingaluenga e toa ono ia I lato na tala noa ia Williams I lana mata upu matalo sanga ina na whaamaumaunga. Ina ne imo o mia pe a lipo ti atu se card le iloa pe ngaoia. O nai se a lava o ili silia ma le awheta la se whaataunga a se tangata whaatau. Na whailoi se whamatalanga le supermarketi lungo o penga ta whailangi le asolua na lato whaato ese a ia Williams ma whaapea a tonu ele imanino na lato whailoa atu le tinale mafua anga tonu o le lato tapa ina lea o na whaamaumaunga patino. I lalo le tula fono la fonga na whaalawiloa ina I le luafe lua tolu e mana o mia e pisinisi le au ina mai o whaamaumaunga patino mo whaataunga e sili atu I le awheta la ina ia mauti noa le tausisia o tu la fono la fonga. Peitai, la tautele I whaamatalaina le lei ia Williams ia whaamatalanga. E le itu ina atu se whaato e se ngaloa ia le supermarket ia Williams. E ui na ua lato tu uina se tustusinga I lunga o lato uping office o ta inga o le Facebook. Ua amatafa anga solo por kalame ale Surfing New Zealand I le atunu atoa e whaiaia awa onga e le aise tutongi mo tangata whaase e le sami e whaima awala e whesosoani ai le lave aina mai o tangata malelemo. O le por kalame na whaiai Australia le na mawai e tusa maleono 10% o tangata e lave aina mai le sami e lave aina e le au whaasesee. E se furuli maafe kilomita ngata I whale I le tatou motu. Mai siria maleiva 10% o matawhanga e leo ina
ina ilato e whaianga luenga whaaola le Sami. O le apur kalame o lo whaatautaya e le Surfing New Zealand, maonisio vaenga, o lo whaatupeina e le Safer Boating, ACC, ma le Foundation North. E au ina i tangata whaasisee, mō mua o le lato lava saunga le mu, whapea i maa onga i me tutia pe whapewhia na lavea i tangata pe a tau ma le lemo. O le aso na nawhina whailai e le Commerce Commission, mō lianga e whaasanga i supermarket e lua le Pack and Save, o no tu ua inga ua solia i tu la fono o fe whaatawa inga tala whea ngai. Na lipotia le One News, ua whaamaunia mō lianga na whaia le whaamasinonga whaitu māloa au kilani, whaasanga i supermarket e le Pack and Save i Silverdale li au kilani ma le Pack and Save i Mill Street i Hamiltone, o na o le taitai se ina o tangata whaatau, i tau na tutongi whaataunga, ma tau pa uolo o whaalawi loa. Na ta ua le pulisile o tau wanga i whaatawa inga Vanessa Horn, o molianga o lo tu ua ia ai le lesa o tau ma le tau whaasise o pa ma whaapitoa, e ono soli ai le tula fono o whaatawa inga tala whea ngai, le Fair Trading Act, o lo la pata ia le Commerce Commission tangata lautele, e ta ua o na whaise fuafuanga pe asila fia, e ese le tau o lo tutongi whale o loa, ese tau na whaalawi loa ai. E lata i le lua se lau sa lata avale na tu ina atu i awe ta avale i Canterbury i le whai ungo le vaiaso ina ua mai a se whaatasinga i se whaalinga ta avale. Lipotia leo sa matua le leila wa le whaatinonga o le whaamoemoe ma sa tau lea ini whaafita auli. Sa lato whaatonu ina awe ta avale 50 e o ese ma le awala tau fia awe ta avale to a ono ma le to a se fulu na se e ese lai sene. I ta alonga, ua whaasala le li numero valu a le Blues Hoskins Sututu o na lana poe mawalunga sa whaasala inai i le whaai ungo le vaiaso i le taalonga ma le Hurricanes e tolu vaiaso ua whaasala inai e le mawhai o na taalo. E te le se afianga o le Blues i le taalo ai o le lato numero valu i taalonga o le asoso o nei e taalo ai ma le Brumbies i le vaiaso nei whetawi ma le awa le Chiefs i le vaiaso a asau ma le vaiaso i o na tua e taalo ai ma le awa Crusaders e ono le taalo fo i Dalton papali i numero fito le Blues o na manu angailo na ulu i le taalonga ma le Hurricanes le whai ungo le vaiaso. Tala fo wia mai le si fofongo le lau mua mo le nei vahenga o le tae ao.